المرسلين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى رأس بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu ayyi sadaqati utawi kiku bab nerangaken endi-endine sedekah afdalu kang luwih afdal. Bab menjelaskan sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama. Nah, jadi pada tingkatan atau sedekah nikah saya paling bagus. Sedekah sebetulnya semuanya bagus, semuanya baik, kan, tetapi pada tingkatan-tingkatan saya lebih utama, saya lebih afdal, saya lebih bagus. Taib. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah, amin. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah, Ja'a sowan, ja'a teko sapa rajulun wong lanang teko sowan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa si rajul, ya Rasulullah, tu Rasulullah, ayu sadaqati iku pundi-pundine, ayu sadaqati utawi pundi-pundine sedekah iku a'dhamu luwi agung napane ajron ganjarane. Ayu sadaqati utawi pundi-pundine sedekah a'dhamu iku luwi agung ajron napane ganjarane. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kriteria seseorang yang bersedekah dikatakan adalah sedekah yang paling utama. Ada beberapa keadaan dalam satu keadaan tapi dia mau bersedekah, maka sedekah nanti kojak sedekah yang paling afdal. Pertama, anta saddaqa yento sedekah sapa sira wa tahale utawi sira iku sahihun wong kang sehat, syahihun tungkar medit, artinya eman. Anta saddaqa asline tata saddaqa dipatai karena abot. Anta saddaqa nek lafat asali anta saddaqa yento sedekah sapa sira wa anta hale utawi sira iku sahihun kang sehat, sehat badane, syahihun tur kang medit garis miring eman.
eman deman lain. Salaki eka eman ke eman deman tandi boleh maksud eman deman nika. Lah andi tengoteng jere melolo diandin. Takhsha hale kuatir sapa sira kuatir yakni wedi al faqra ing kefakiran. Takhsha kang kuatir sapa sira yakni takhafu. Takhsha ai takhafu kang wedi kang kuatir sapa sira wedi al faqra ing kefakiran. Saya rasa banggal kefakir. Terus wa ta'ammulul ghina wa ta'ammululan angen-angen sapa sira al ghina ing sugih. Ngenah-ngenah lanjong sogi. Nah, keadaan sing koyok ngeten iki dawuh Kanjeng Nabi ya napa? Wala tumhil lan ojo nyerantekaken sapa sira, yakni ojo nunda-nunda sapa sira. Hatta idza balagat sehingga ari kalani tumeka maksudnya nggih arruh sing teko teng mriki napa arruh ai qarabatir ruh ku ndak ono arruh ya wis balagot niki tumeka al hulquma ing tenggorokan ya apa sing tuk nang tenggorokan ya nyawa tegese qarabatir ruh tegese pareke napa ruh cedheke ruh al hulquma ing gorokan. Kulta mongko ngucap sapa sira li fulan maring fulan kada. Nah ini nang ahli warise li fulan utawi mengkini li fulan iku tetep kaduwe fulan kada utawi mengkini wali fulan lan iku tetep kaduwe fulan kada utawi mengkini waqad kana lan teman-teman opo kada waqad kana lan teman-teman ono opo kada li fulanin ono iku li fulanin maring fulan iya dilaksanano temen apa sing dadi wasiate niku waqad kana li fulanin lan teman-teman ono apa kada sing iko kekno iki iko bagine iko hibane iko ya tetep dibagino sekalipun koyok ngoten niku ndak utama sian walaupun terrealisasi terlaksana napa sing dadi napa wasiate si mayit wong sing bakal mati niku. Naam, hadis ini menjelaskan tentang peringkat daripada sedekah yang paling utama. Jadi yang dinilai bukan karena nominal besarnya, akan tetapi dari yang dinilai adalah sikon atau situasi dan kondisinya. Nah, seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah yang paling utama sedekah yang bagaimana? Bukan sedekah apa, sedekah yang paling utama pahalanya itu sedekah yang bagaimana, bukan sedekah berapa nominalnya, real, apa dolar, apa rupiah, apa ringgit lah, tapi saya tanyakin apa? A'dhamu ajron, sedekah yang paling utama dan yang paling besar pahalanya. Maka kata Nabi SAW, orang yang bersedekah dan dikatakan sedekah yang paling utama dan yang paling besar mendapatkan pahala, yang pertama anta saddaqa wa anta sahih, kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Anapa? Rata-rata orang sehat lupa ke sedekah nih. Ya benyan, orang sehat lupa ke akhirat kebanyakan. Adapun orang mon sakit ire baca lesake tongkel ngodah bi tuah, rata-rata tuah nikah ya nggak ke akhirat, ngodah lupa ke akhirat, ngodah semangat ngaji, semangat ibadah, semangat zikir dari Allah SWT. Wah nikah adalah pemuda saya bangga aki bi Kanjeng Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dibanggakan oleh Allah. Orang-orang yang dibanggakan oleh Allah siapa? Dibanggakan di hadapan para malaikat. Syabun, pemuda yang semangat di dalam beribadah kepada Allah, semangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mayoritas pemuda nikah dalam keadaan gila, dalam keadaan lupa, dalam keadaan nafsu birahi yang sangat tinggi sehingga akan lupa akan akhirat. Tetapi beda kana ngodah semangat ibadah. Wah, ini kamu bener orang-orang saya didik kelaban didikan si ongkuan dereng sepuna tak bisa.
Lah tua semangat, idem aja lah tua. Desa lengoronyo. Dan letak kuat. Engki ya bagus cuma ya lumrah demak. Ajo kita tak gelar, ajo ge mancing bae letor keletoran. Namun karena ngode kegilaan yang benar-benar gila pemuda nih kak. Masa muda nih ke masa gila ungku. Rata-rata pemakai ganja, narkoba, perbuatan apa fahsya nih kak. Ya dari orang ngode. Adapun orang tua sobung. Jadi tak bangga aki pemuda neka tade napa orang sepo neka yang kipon biasa malah coba orang ya jadi ya orang tua tapi nyerupain kana ngode tua tapi enggak kana ngode khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum, sebaik-baik pemuda adalah pemuda yang menyerupai orang tua, maksudnya perbuatan amal ibadah dengan orang tua. Wa syarru syuyukhikum, dan seburuk-buruknya orang tua kalian man tasyabbaha bisyababikum, tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi yijir ya syarru syuyukhikum, mbok cuba enreng tua saya tak gelem kalah bi kana ngodo. Oh masih umur seket peto, masih umur sebidak lemak jong tak ring ke atas sah mon kebobo peto tahun jangan siapa jangan sera ke atas sah petong bolo lemak keboban peto belas. Aduh cereng sepak bolo telok lengak tretan jadi kebinin nyambung ireng sakit nyambung bedor nih gue dia remem mulai kayak sakit tok tak ngalah aduh tak koper ya itu tak koper ku jadi gue lereng bine ngatretan apa ki umur Pak Polo le ngatretan mangkana kok Pak Polo empat dong ngecuwes dan senggol bacok ya umur Pak Polo ki Pak Polo tuan gue kacik 3 tahun ki umur Pak Polo gue lah Pak Polo 4 kacik 3 tahun apa mari mitong PC lah tedung jangan berpc apa hidup macam apa aja nyaman. Aduh pas pekua montuan nah yang ki ngode le nggak jadi kita bisa kita mesti ki orang ki beda se umur sebitek akabin peraben ya beda cuma ki pon lah anu apa nyaman lah perjuangan hidup ruah kan beda pandangan hidup kan memandanglah hidup beda pegangan hidup bagian saya pula lah pegangan dia lah untuk kan pegang tak hidup beda sasaran boleh saya pul beda sasaran boleh ya tahu Mak Jalil dia mau nomor ngarah tuan Mak Jalil area bagian tuntunan hidup kudu tonton montai tonton tak odi aja loh mon paling tua Mak Sudar lere nyamana perjuangan hidup kudu berjuang terus hidup aja tak hidup ki merdeka tak merdeka lah perjuangan tuh jadi kula keton ngedi ngomor Pak Polo lengak tretan apa lah tadi lah mulai tadi perjuangan hidup apa palang cek nggak nikah okay. Oh yuk matun bi telur ban kulaku ya okay, ini ke ijazah dari abah nih kak matu du sendok nih ke setiap pagi boleh cek cuma apa gitu ira matu du sendok ban kulaku sabak daya nggak eno mun sampean kuat campuri beng pote gerak sabak ke sendok pah beri bang poten beri matu sa sendok apa yo mayabi tak langsung akhirnya baca lah mesin tuah monggo lah alat taruhlah lembek kapi ya jalan keng tak benter oke lah pokok nodik dia mari
Masya Allah. Tiba coba noreng, monreng tua tapi nyerupane nengak kanak ngode. Mbak coba noreng nih, bagus bagus orang kanak ngode tapi ibadah nengak orang tua. Wah tua. Itu tidak kor Malaysia tua. Tumpang ngarek kere, ilerek ngarek kere, coba sari le tua ngarek kere. Asurbana nih kalungan surbana kelampion takwa, tak nyawer ada. Dei pak nyawer dei. Jadi pertama orang sodakoh yang paling utama adalah sahihun, badan sehat. Badan sehat. Jadi mau sakit, iya masih ada tua. Lah sakit, mau kayak sakit. Kui ngono no, tak enggak. Rata-rata sehat nih kah? Lupa ke Gusti Allah. Rata-rata. Ngapa lagi apa mau tua? Ngapa lagi Alfia? Ngapa lagi Imriti? Ngapa lagi Jurmia? Jareng kontak nyanyi kelopai. Takku padahal takku. Dem kontak takku kelopai lah cek saranku. Mungkin neka pun sifat haram neka ponan pikun. Sifat manusia neka pikun neka. Muntro tak pikun ya bini. Malai beda sama enggak maksudnya an-nikahu huwa dawaul haram. Akabin nikah jadi obat tepikun. Sebab ia beda sama enggak jadi tambah kabin nikah. Jadi tambah. Tak bingung, tak susah. Mulai ada bungku bersih muka kin labang, bersih edok-dok kah, bersih muka. Jadi tambah cerdas, tambah engaan. Yang dimulai tadi bini, notok labang ya ada semuka. Ila nyolonok dia aja. Nomor 2, jadi mon aban apa? Sodako nikah, mon aban dalam keadaan sehat, dan tak sakit. Yang kedua, syahihun dalam keadaan napanya mana? Bukhul dalam keadaan medit. yakni ma'asyiddatil hiris. Al-bukhlu saya kocak syahih yang kibaneka al-bukhul ma'asyiddatil hiris. Cerek boncek terona sara. Terus sara. Terus ogi terus pokon pangaterok nani keteki akhirat timbul rasa medit karena terlalu sarah pangaterona terlalu napa hiris ini kan bahasa Jawa nelupo senenge kenemenan hati nek wong niki kepingini suge pasti medit karena bayangan mereka nih kak sedekah kaki berkurang. Sedekah sakmene waduh ngelumpukno soro-soro mari ngono kate gawe sedekah mopo kalkulator tok syahih ya tasabakhil syahih nika mun bakhil ki kemungkinan ki beda keluar tapi mun syahih syuh aneka adalah al-bukhlu ma'asyiddatil hiris medit saya berengin kelabon pangetero sesara jadi ada mareng teror ruah. Ini kan semangat pon nyelo cetak talen cetak enggak rambu salon pas cap kuyu kanan kiri alako kelar karena pada target apa soki bene untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Masya Allah neka dalam keadaan saya syahih dalam keadaan abon kalau medit kumat cupat bisa meregem adalah cupat tak kiri sekali ada papan sekali tapi abon berusaha untuk mengeluar harta seeman teman seeman kaeman bi seeman teman plus nih kak mon eman mungkin ki abon ki beda lain tapi mon eman teman dia eman bi eman teman tandi boleh wis diandin lah kada jeri ya eman teman ada boleh hari mon ada wis berarti eman ka eman bareng eman teman elu setok bito ngetok pesen pun kulaku juga tedung langsung ngalak coba sebeceng jatuh dua tenom saking medit tuh. Nomor 3 tahsyal fagr abun takut melarat. Orang takut melarat nih kak, makanya orang remon takut ke neraka, enggak takut ndak fakir, pasti selamat.
Seandainya orang nih kah, seandainya kita nih kah takut kepada Allah sebagaimana kita takut daripada kefakiran, niscaya kita akan selamat. Seandainya kita lari daripada neraka seperti kita lari daripada kefakiran, buruh dari kemiskinan, buruh dari apoi neraka, enggak burun dari kemiskinan, pasti selamat. Ya karena tak pati takut ke neraka, ben napanya mana orang gila tak pati takut dekat Allah Subhanahu wa taala, enggak takut ke fakir. Yang biasa-biasa ibadah. Tapi mau orang letak kok fakir, semangat. Kerja ni ke banting tulang, tolong itu yang penting terus. Marsine ka ngelembur, ada leson ada payah. Karena targetnya harus soki wata nomor 4 yang peneka wata amulul ghina. Terus soki. Malah terus soki. Aben sehat, berderasa iman, yakni medit, takut melarat, terus soki. Komplit adalah. 4 neka adalah sebisa memedit orang. Ngon sehat lopah da akhirat. Orang sehat lopah akhirat. Orang medit tak kira. Eman ka eman. Takut melarat apa boleh? Kita sampai takut melarat, takut fakir. Ngena-ngena soki. Baca ngenangan mon soki ni gembian. Tak boleh ngenangan pas sampean dadi reng soki, tak kira. Mon cita-cita lain, bener larang dadi reng soki. Lah tetapi mon kula panjenengan nika pun berangan-angan, berandai-andai dadi reng soki, tak bisa nikmati odi nika. Tak oleh. Tulul amal nika tak oleh. Lanceng ngenangan nika tak oleh. Coba ring lanceng ngenangan nika. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situng betul tanya dekat para sahabat, atuhibbuna an tadkhulunal jannah, apakah kalian mau masuk surga? Qalu bala ya Rasulullah, engki ya Rasulullah. Sera orang air patah beri surga. Pertama syarat tah orang terus masuk surga, qasiru al amal, qasiru cendekno al amal ing angen-angen, ojo dawa-dawa angen-angen. Ya wis, sing ana niki ayo dinikmati, disyukuri, mari ngono sedekah sedekah. Mon pancet sampeyan takdir dadi reng sogi. Sogi Pak, masih lakon tak pati mandhet Pak. Sama sogi jebune lakon. Gusti Allah tugas manusia nek usaha lah percaya. Ayo alakoh, ayo usaha. Peyakin, pemantap Allah Ta'ala saya beri rezeki. Mau nanti reng tua, beri reng tua nah. Mau nanti teretan semelarat, bantu teretan semelarat. Mau nanti mau beda anak yatim tetangga, bantu anak yatim. Ini lebih berkah nih kah? Ya karena pon motivasi negara pon sogi, akhirnya ntar ada pesogian. Tero instan, tero langsung. Engki bodoh kaju keramat, lentar dek kaju keramat, ngebo ajam jeleng molos, are ano jan, kaju berit, mone sabo elang tombeng, ini bersih kalah aja, jangan gendruwo noreng, engki karena pon lah napanya mana. Ngenangan teki haji odi 100 tahun naki, haji odi 200 tahun naki, padahal aku ada si tahu si odi cek mati ada si tahu. Nah, orang yang tulul amal, orang yang berandai-andai, berangan-angan nikah pasti cerai pasti, karena aben andi anggepen lancung, tako sakit, tako butuh, tako parno, tako ruah, tako ria, nah ada tako melarat, lanceng ngenangan tulul amal. Kita bi cita-cita, mon cita-cita tero alim mah, tero selamat tah, neka cita-cita seepoci, kita masalah mon cita-cita pangatero, tapi mon ngenangan neka ngenangan to, ujak ngenangan tero abinya 2 ngenangan, duda mak apa, cara tahu mon ngenangan, kutayo, wah kanan setua.
sekacer sing ngode demak mek ngenang ile jiri ile je kaje nikmat jiri ya ini masih sebine semua udah mengin tak Arab aja kita pengelangan-angan to kita nikmat mbian tak ngerasaki san pakuwa to ya san pakuwa dadi odi san pakuwa to san pakuwa to ya san pakuwa akhirnya binen TV teh nikmat karena ngenangan ada binen orang bina ide ki ngenangan laki orang ku cok enggak ada jeri lah kita ngelak ganteng ku tekun kontak pesel tak anu saya tak kurang sekali aduh tepak tang laki kok tepak selopot lah gawe story suami yang tidak bertanggung jawab ya gua iya karena pending akilan jenggel lu ngenangan joking numpak PCX ya lakin genteng pas sepedaan PCX pas pega ada ngeter pega aduh hidup macam apa aja ini cuma yang tak lanjut kenangan ini lempo pancet nyal kedik re tuh marah mati setater wabit saya dia tiung malam tak nemu demar akhir mulai senter ngelak senter tekuk lek sebine saya kanan nyal ketik saya kacer nuku senter pelurus kemahatan pelurus rodim maksudnya letak kena ngedim ya nyaman deh biasa ini lanceng gelu ngenangan sebine lanceng ngenangan selaki lanceng ngenangan Allah sepeda mau sepeda nama apa yang nekun ke pelanger ya budi tak nyal ketik sekali ini tadi cek lanceng ngenangan pon sampai takdir ring soki masih tak laku soki bener tak percaya jalak kok kini ku mak mon pacet laku jadi masoki benyar yang laku jangan punya utang kok tak laku kah harapan nero kiai pacet ter mon kiai jualan es lah tak jualan lah apa namanya jual cilok lambu apa kau tak kau laku nero kiai mau kerja tero macam punya berkat juga tero mau nibe dan tero istiqomah aja jalan jangan angen terus itu jerakan lalu jerakan nyanyi telap jadi bingung saya kemas koli kemas jerakan si ontong jerakan pinter itu ngetak bikoli ya Allah tepak sudah remer ya kicak jalan jangan pokok orang lain jangan ini kan cerai lebar cajer empon odi nikmat odi nika syukur ke Gusti Allah mun pacet lah tak kening sik keterobi sampean teh capok teh ka oleh ya lah sebedri syukur punan mun pengeteron ngak suri depi pengeteron utak ngak donat ompame lah ini jeri lah yen pacet lah cek jalan jangan angen kok orang mulai jangan angen tak kena syukur ke pangeran tak kelemi beda surah tobat aroma masalah jangan umur surah taat surah ibadah ki lan jangan umur pada laku pada du malam ya karena apa pun motivasi ini kak tulul amal lan jangan angen hanya berandai-andai loh orang si andi rasa andi sehat badannya sehat abon takut melarat marsinekah terus napanya mana sogi ya abah nanti rasa eman tapi kelema sedekah iri paling utama sedekah tiba nih bola na bunyak tunya apa bunyak saya bagus benih sampian sehat eman sahih medit yani eman teman boleh letak ada boleh takhsyal faqir nomor 3 takut ada fakir nomor 4 lanceng ngenangan andi penyakit 4 nih tapi abang ki gelem sedekah Arya paling utama na sodako, Pak. Paling utama na sodako. Engki mun kelas para sahabat, aneka pun betul-betul dak janjina Allah Subhanahu wa taala nika pun betul-betul 100% tak keraguan-raguan punan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق
wa akun minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini kan tangis orang yang ngaku kuburan nih kan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, perintah bi Gusti Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian semua. Mimma dari apa razaqnakum yang telah aku beri rezeki kamu. Min qablu ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kematian datang kepada kamu. Sebelum ajal menjemput kamu, siap tak siap, gelem tak gelem, berangkat. Fayaqula rabbi laula akhartani mulamatiyah, pura sedekah. Nah, terusnya hadis ini kah? Wala tamhil, jangan kamu menunda-nunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai menunda nekan apa nyamana tenggorokan, nyawa ampun berning tenggorokan. Ada lah mula tak sah ponan sebereng ini kah? Wasiat tak sah. Taubat tak terima. Innallaha yaqbalu taubah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah Ta'ala akan menerima taubat daripada seorang hamba malam yughargir, sebelum depak dekat tenggorokan. Tingpola mati tubana ilallah, tubana ilallah. Ada kesempatan adalah. Atau sejuta kali tapi yang balagatil hulkum. Pola depak nih kah dan tenggorokannya bah ada saya terima. Wasiat tak sah, taubat tak terima, sedekah tak masuk. Tidak mungkin sehat. Timpola naza, timpola nyabetung nyitung, berinfakah, bersedekah, ada ganjir nih. Nah, maka beri kula nerangaki sodako ebek to odi aneka lebih utama sodako setelah mati, walaupun lebih banyak jumlahnya. Sedirham ebek to odi, sedirham ebek to sehat, sedirham ebek to cerek eman, sedirham ebek to aben takok melarat, sedirham aben dalam kebodohan ngenangan terus ya. Ane ke lebih afdol daripada 100 dirham tapi para mati ya. Yang ini sakit. Kenapa? Tak ada dalam aten ada rasa eman lah. Nah, maka hadis ini faedahnya pertama adalah kipaneka sadaqatus sihah afdalu min sadaqatil marid. Yang kipaneka sedekah orang sehat aneka lebih afdol dari sedekah orang sakit. Karena rata-rata orang medit ghalib alal insan fi halis sihah lianna syuhah, karena rasa eman medit neka ghalibnya lumrahnya yang kipaneka alal insan fi halis sihah ketika aban dalam keadaan sehat. Tetimun aban neka dalam keadaan sehat asodako neka dalla dzalika ala sidqi niyatih, berarti abon neka eman teman abon sehat ki kelima sedekah, berarti betul-betul niat orang neka ongkuan wa azimi mahabbatillahi tabaraka wa taala, bencinta neka Gusti Allah ongkuan ci eman saya harus tak eman ke bese ngacung terus tahu siapa saya tak eman ke bese masih boleh eman saya tak eman siapa saya tak senangi beri. Innal insan abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan. Manusia itu memang wataknya, tobiatnya memang senang diberi, tak senang memberi. Karena rata-rata manusia jika banyak menerima daripada sang pemberi, maka dia siap akan menjadi seorang hamba. Wa innal insana abidul ihsan. Orang neka lemes mau nyari sekut dari beri. Mau pidato saya nggak cok korupsi, saya nggak cok sampai ngalapin negara oleh sombongan. Nanganang sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Panongkem bibehe awa bala banyak nerema akhirnya macam-macam cara ponan makanya cek senengnya beri usaha aki seneng beri engki mon beta ka mon sakap bibi senengnya beri ada yang seneng beri nih kah kecuali orang sidqiniyah orang niat ongkuan wa mahabbat wa azimi mahabbatillah cinta raja ke Gusti Allah seneng beri nih kah
seneng beri nih Pak. Aduh lah orang medit lah. Mangkan kula ngocak nerangaki apa? Balas dendamnya tak oleh. Kocain orang, melus ngocain, epesoen orang, melus epesoe, tak usah. Neng baik lah. Karena temu orang sabar, bi orang tak sabar nih temu. Ketika nih kau oleh ujian nih kah, aben tak laban. Le kecuali kering medit, rebel sering medit je. Tak meri cak meri dina, toman. Meri seubah ulang, keremi beri ubah ugi ya, toman. Malah tahu rasanya cak meri. Mangkan orang Medina tak kena kakan. Imam Syafi'i ada bu. Apa ada bu Imam Syafi'i? Ta'amus sakhi dawa, wa ta'amul bakhil da. Makanan orang yang dermawan, yang loman akan menjadi obat. Obat yang loman nikah. Kakanan na obat. Wa ta'amul bakhil da. Kakanan orang Medina tadi penyakit. Meta tadi penyakit. Jarang lek yang ada. Etuap, yanga, sabuk freezer. Kerja keng daging kurban ketemu kurban jadi bed setahun. Kakan derem Pak. Kakan penyakitan nang kucek bareng bejana bau tak bau. Iya bau. Orang medit sobung sini kan. Apa orang lambak sobung rengkon lambak. Masuk pada magicom ya. Ada yang sehari. Laku ada yang boleh. Man reng lambak ni kan. Padahal ekonomi pas-pasan. Engki di tanah hebat aki ke kiai, di tanah wakofaki dek langker ke masjid. Namun setiap saya kapling kapi. Engki ni pacat pun lah penyakit ni kan. Taib. Aneka gambaran orang saya sodako ni kecak sampai depak mula balagatil hulkum wal muradu qarabat bulughul hulkum. Kipa neka bulughul hulkum mulai depak neng kerongkongan neka, maka ampun percuma. Engki saatnya mah sodako kau leben banjenengan tasa wasiat tasa wa itu lau balagathu mulai depak da orang peneka nyaben yang tenggorok nak lam tasihah wasiyatuh wala sodaqatuh, maka tasa wasiatah, maka tak terima sodakona wala syai' min tasarrufatihi, apapun tasarruf dari orang sedepak al-hulkum taubat tak terima, sedekah tak terima, wasiat tak sah. Cak dan tak sah. Puru yo lo kapinan. Jo anu tanah ro bagi ka dak Gus Muhim tak keneng. Tak bisa. Sedekah tak sah lagi. Artinya tak terima bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taubat tak terima lagi. Tapi cak dan tak mulai depak ke kerongkongan pura sedekah. Hat sehat deh lah Pak. Abon sakit mikir ring sakit. Aban butuh ki aban tu orang saya parlo. Momon bener orang saya kuat iman, aban kuat mahabbah ke Gusti Allah. Cak aban sakit mikir yang sakit. Ki aneka orang mula depak deka napa? Dak kerongkongan ke lapah papolongan. Lana azza lana. Berdering wasiat parak mati ya. Wasiat. Tak tahu ngocak karo set meset itu. Set meset binena telo ane kapon parak mati ya berneng kerongkongan semaji tu wari parak mati tanang gede to keng tanang sini to dan sebini setua tasbih jamin tasbih beri tasbih nyok bah tasbihna bah kayak pataki buang tasbihna pancet dia boleh apa meset to abah aja paling anu lah binis nomor 2 olok. Ya Allah abah rela para naza para mat ya. Arap payu jan situ wah. Tahu le. Reng ben saya sepuda bolong. Ya ada ya tok tahu pese dia. Malaki pese. Karena ki odin seneng mitong pese set meset tok. Beri pese. Ke pataki jereng le para mat ya wasiat. Pancet set meset tak gelem beri pese yang temaki kemuana. Set peset pancet set. Oneng set meset men dia dah. Set meset. Jangan nomor 2, hari binis nomor 3 tahu rek arpa. Beri tasbih ke pataki, beri pese yang temaki. Telepon, ya, abah nanya ada sarah. Benar tak legelak ngabari abah ki buru kok. Datang nomor 3. Arapa? Beri tasbih, ke pataki, pancet set meset, beri pese, buang. Pancet set meset. Oh, jangan nomor 3 ngoder baca tahu aja marah.
duk kali kemancingan nah bagi dak saya mati ku tak set meset jadi yalah mau rambu mati tapi wasiat set meset tak nemu nalako dibaca ada orang yang seneng congok dari orang yang mati congok dari seneng kan set meset dak sengo nomor telo set meset datang marah benih bese jayu wah benih tasbih apa lek neng nje buka oleh kemancingan dua set meset mau mati Masya Allah tak nemu biar cerita teman tak bu dengan nikah aduh la ilaha illallah nanti cak ada tek mati sak sedih tak kok set meset tempian aduh ya Allah tahu kalau orang mati tak pak seneng ngeslot game slot mati dia tok tasbih duaan bener jangan slot jadi tok game online aja la ilaha illallah tadi tore sedekah aja dan tek sakin tore atau pejak dan tek kekerongkongannya benika wala tumhil cak sampai serantai aki cak sampai dah tunda wala turajji fi ala salihati lal gadi la'alla gadan ya'ti wa anta fil lahdi jangan biasakan menunda-nunda beramal yang baik besok lusa seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan setahun 2 tahun karena mungkin besok lusa datang kepada kita tapi kita sudah tidak menjumpai hari esok mungkin laku mati mungkin dekik mati mungkin mara iri ada saya tahu gimana gula tak keburu perkara mbian tore mula tobu kodi tore bismillah katan pun siap gula sing ngomong makin pun lah yang kiring lah tak keburu iya enten mak bola tuh laku tak ngening jamu rang tokolan kerep mati nyamai lah mati malah aja letan yang tidak aja nah tapi saya ada teh ngani kesa berbuat kebagusan nikah tak bernilai muka Allah Subhanahu wa taala tak gawo masih lah separuh natunya nih bagi walaupun separuh tunya nih sedekah aki keng ledepak ke kerongkongan tak ada saya terima bi Allah Subhanahu wa taala betul congok dak rumah cerita na Sera Fir'aun dengan Nabi Musa ketika Fir'aun pun tenggelam depak neng kerongkongan aman tu bi Rabbi Musa engkau iman ke pangeran Musa tapi para mati tak terima bi Gusti Allah along tolong kan tolong Musa engkau iman pada pangeran engkau bi kakek Musa tak tolong bi Nabi Musa karena pun depak ke kerongkongan apa dah ulama dari belas Gusti Allah Fir'aun separa tenggelam umpama minta tolong ke Gusti Allah kita aku ni tolong Pak saking belas Allah Subhanahu wa taala umpamana yastaghith minta pertolongan dekat Rabbu Musa dekat pangeran Nabi Musa tak minta tolong ke Nabi Musa tapi minta tolong dekat pangeran Nabi Musa yakin tolong di Allah Subhanahu wa taala tapi karena minta tolong ke Nabi Musa tolong singko engkau iman pada iman kakek Musa tak terima bi Allah Subhanahu wa taala saking belas Allah Subhanahu wa taala tongkel Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika yobar bi apa ya Raja Namrud malaikat Jibril datang raton malaikat matabar dekana Nabi Ibrahim ya Ibrahim singkok kaulah raton malaikat mun sampean nyon tolong ke kula setokang ngatur angin lo ke setokang ngatur angin supaya angin pocak ber pocak timur popolong untuk matiin apa ya Raja Namrud bayang lagi setahun kurang lebih Raja Namrud neka sebulan dapat setahun kurang lebih neka mepolong kaju untuk ngobrol Nabi Ibrahim senegara darma banyakan kaju mepolong dalam riwayat sampai orang saempon sangesot dari bajin ke Nabi Ibrahim ejo kaju nyari norok nyari kaju kia untuk ngobrol Nabi Ibrahim mun sampean buto ke gula minta tolong bantuan ke gula malaikat sengatur ojon pocak ber pocak timur popolong sopaja ojon popolong langsung grojo kaki deka apa Raja Namrud petabur sekian petaburan penawaran dari malaikat Jibril alaihi salatu wasalam apa dabu Nabi Ibrahim amma ilaika fala wa amma ilaihi fa wahayyun la yamut mun kesambian kula tak buto Jibril ku lebih sambian kepada makhluk amma ilaih adapun dekat Allah Subhanahu wa taala huwa hayyun la yamut Allah taala si odi si tak mati kula mati ya sambian mati ya pada makhluk ekerem bi Allah Subhanahu wa taala engki paneka keselamatan debu saknya ma apoi kele ya narukuni bardan wa salaman
ala Ibrahim. Wahai apoy tetia celep bardan tetia celep wasalaman ben meselamet ala Ibrahim. Cek keng ada wasalaman Nabi Ibrahim tetap celaka. Benih mati kepanasan kecelepen odik neng kutub. Ane kemun tak ajaketan mati. Karena pun celepen di luar ampun di luar biasa. Lain ka bayangaki kaju setahun ne papolong sampai ngantem Nabi Ibrahim nika tak kuat inge bagi panteng iyon talaki sampai mun bade manuk lebet jata saapoi Raja Namrud mesti mati keker ngantemaki Nabi Ibrahim ngangkui panteng kita butuh de bantu na malaikat Jibril tetap hasbunallah wa ni'mal wakil hanya nyon ke Allah Subhanahu selamat. Bahkan Nabi Ibrahim lebih genteng sebelum masuk ke apoi Raja Namrud lebih genteng, lebih bersih, lebih putih. Hajak masuk dak salon. Oh pun lebih rapi, baunya lebih wangi, lebih genteng, lebih bersih. Nah, ini kula paring ijazah ke sampean. Baca nih. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim baca satu sekali. Jejel deki mun beda kampuan. Jamin keloncot. Bene ya narukuni ini si tak mati keng colon kepunyaan tusa lah. Lah nyanyi ngarasane orang. Engki cereng mon wirit na bade baca na bade enten jajal de apoi jorajo oh tayo kente kolek gini ko saya teng be bujang rokok deki layana rukuni bareng rocetaki ke tanah jajal jongong mun tak bulung deki tanah orang kono baca na teng tapi atina bersih manti keterima engki Probolinggo, Tongas, beringin nanom, bade pujuk nyaman pujuk kemparan dari Madura ke Jebah numpak kemparan Bengkiat tak nyebrang numpak perahu apa bacaan Fatihah napa 300 napa 30 ya jajal nggih jeding deki ceman mula nyelem le baca bismillah mun tak deng kaki piko penga ini karena pon laka kebanyakan dosa iki dadi nikah belas Allah Subhanahu wa taala. Tadi mulai dapat ada kerongkongan nikah. Ampun ada saya terima. Ya, Nabi Ibrahim bereng lecek. Ampun mantep manti. Sopo-sopo wong sing mantep bakal kaanggep. Ya, mantep madep ya kaanggep. Temenan tawajuhi nang Gusti Allah. Yakini nang Gusti Allah. Nemen wisan wis dak ono. Malaikat Jibril matabar nikah. Benereng ben saroba. Malaikat Jibril matabar. Tolak bi Nabi Ibrahim. Tetap tak butuh kula kesampian butuh anda ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cek takok melarat. Cek takok melarat. Cek takok fakir, cek takok bangkrut, sedekah. Kadang-kadang ndak dinoreng cerai. Meri berapa dak masjid ban sejuta kok cuk bunyakan 500 boy kok jadi dinoreng cerik cek benih ben sak sedekah sejuta orang sak sedekah sejuta biar ben lang-lang lah cunyak banyak kulo eman keng kok neser ke kakek kok apa jadi dinoreng cerik udah ben tibi ya Masya Allah orang mulai cerik nya ben tak eman kebesen eman cap jempol doro pasukan berani mati jempol darah, cap jempol darah. Kenyabe bengal mate. Tinggal beri pente sombengan urun. Seporan le ano. Keberengen. Mon kok apa cani yune, mon cani yune iya mon kok iya mon cani yune yang kok iya mon cani yune je. Ano kok tak pate. Bulu buat ada boy. Alasan namanya pente aneh ponte cap jempol doro gelem. Pasukan berani mati. Kira mereka Palestina gentoron dari ebes kagak tembak salah. Ya masjid apa yang kira bungko na bese bentar moga detail masih manfaat ya tadi nikah paling utama na sodako bila abon dalam keadaan napa sehat nomor 2 dalam keadaan eman nomor 3 takok melarat nomor 4 ngenangan terus tadi orang sesoki siapa kata ro cek ngenang gimana takdir soki pian bene alako ora ponari sapa nomo boto Jombang bojo ring ngatampo. Campur soki. Baca lek takdir soki no beto. Samongko beto tak ki soki. No beto seperti mereka soki.
nemu aki lamat tepak aki lamat nemu dimah ning Mbah Muhajir ning buyut banjir aru aki noreng ruah kelopai ngaku jualan aki mau nyari aki ning barung Yusum sok nyari pasarean di noreng ruh geger kelopai bingung noreng benih lamat jadi la ilaha illallah mantar moga titil macam manfaat mantar moga sifat eman nika buang tining Allah SWT medit eman takok melarat niki termoga nika sing takok bun Kanjeng Nabi takok andi sifat takok melarat benih Kanjeng Nabi tak ndak reng melarat orang Kanjeng Nabi tapi sifat takok melarat niki seon raksa dari sifat takok melarat nika ki mulai takok melarat cerai orang nika ya termoga ya sen napa sifat-sifat saya coba tulul amalan jengenangan menteri buang nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga laku dua malam ada saya tahu baca dan tak dua kare kas tanah sedekah mohon bisa benar setiap pagi nyari orang yang saya butuh bantu nih sampean ya teka pun saumpaan dua umpaan sepereng setengah pereng kan kui ngelangaki sifat suh eman terus medit fakir saya khos kenapa yakhshal fakir kalau la ilaha illallah babu man amara khadimahu bisadaqah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا ديننا ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق كتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين
ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجود شابو بكر بن سالم واقي عاقل بن سالم قطب رباني سنة عبد القادر جيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب اللغة ثم قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطار قطب شط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصوله مفرم ثم يلوك مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاد عمر مهضر وإخوانه والحبيب عبد القادر بن أحمد جدة حبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملك وحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن طر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيبة وبوتي صاحب الحول حبيب حسين السقا قرسي وأصوله مفرم ثم إلى روحي ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد بانيل والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخ خان السقاف والحبيب علوي بن سقاف وسقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح وسمي تانق والحبيب حسين هادي الحامد والحبيب عبد الله بن هادي الحبيب هادي بن عبد الله الحامد والحبيب محمد الهدار وأصول مغفرم ثم إلى روحي كيهجي جاسم نور سليم وزوجته وكيجي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم لكي عبد الله محسن بن هاشم ثم بن رمك هاشم ثم إلى ركي معروف عارفي وأصول مفرم ثم إلى روح الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في صحبة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله بارك لنا في باقي من شعبان بلغنا رمضان عينا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا وإياكم من جميع الذنوب والآثام أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنى ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفنا صالحا مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبناه وعلى ما قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا أخرى وفرسنا فإن أخرى زين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله.